Central Lairam Longklai, the Lairam Times Mininan Kut Kanin Klai Na, Thawngthanhnak Koleruk Burzar Dong Na, Thawngthanhnak Kan Lai Lai Cha, Adi Dong Tiang Rak Ngai Jiao Ding Kanin Song Na, Thawngthanhnak Tu Mangven Sung. Sing Som Thomruk Di In Sak Bachwam Pui Revenue and Settlement Office, Building 2 LADC CEM Posi La Som Zualani Aon. Thawngthanhnak Koleruk Pur Kolelia, Sing Som Thomruk Di In Sak Mi Lai Autonomous District Council, Bachwam Pui Division Building Sector On Na Chu, Posi La Som Zuala, Chief Executive Member, Lai Autonomous District Council Ni Kualiani Na On. Hichana hin Posi La Som Zuala CEM Ni Chun, Chansal Pilio Khan Ankan How To Nani, Bachwam Pui Division Building Thersak Nak Ding Kokhanak Anrak Ngay Chang. Bachwam Pui Division Building Sector On Ko Kasihi, Lunglom Okle On Ko Tu Kasihi Kalom Chin Hoi Te Achin. Hi Bachwam Pui Division Hi Tu Dirhuna Revenue and Settlement Officer Ni Azau Kan Ri La Yi, Raulo Tea Divisional Mang In, LADC Tang Chon Nak Siang In Real Te Afun Tom Di Lai. Maile Jana Asi Ko Chung Zuaming, Bachwam Pui Division Chan Chok Nak Cha LADC ni Asi Ko Chung In Achuan Peng Lai Te Achin Chap. Pula Ro Pui Achin Za EM Revenue and Department LADC Zau Kan Tu, Pu HC Dal Enkima EM Forest LADC, Pu Si Lal Nai Kuma Deputy Chairman Le, Bial Tu MDC Nani Bia Chimin, Pu Mal Som Tuang Hon Ching, EEPWD Ni Technical Report Apeki, RNSO Building Hi Local Revenue Collection, LRC in Sak Asi, Thawngthanhnak Koletum Biang Rekap Som Thoma Sak Thok Asi, Thawngthanhnak Koleli Tang Khong Kolelia Lim Si, Hi Building Hi Sing Som Thomruk Di in Sak Mi Asi. Pu Si Lal Som Zuala Hi, Pu Lal Za Omachin Za EM, Pu Lal Rau Pu Yachin Za EM, Pu HC Lal Inkima EM, Pu Si Lal Nai Kuma, Deputy Chairman, Pu J Rongola Advisor to CEM, Primo Kanti Deputy Chief White, LADC, Pu Kela Tanzara Executive Secretary LADC, Pu HC Valnaruat Puya, SRNSO, Pu Tansiama Deputy Secretary GAD, Pu Malsom Tuang Hon Ching EEPWD, Pu Si Sang Lenas DCF, Pu Vanan Hema INPRO LADC Nale, Official Nalea, Party Shuai Tuni Anzul. Bual Pui NG Kum Zale Kulkin Lok Nakle, Tunrun Inti Satlang Zar Ase. Kum Thawngthanhnak Koleruk Pur Kolenga Zan Suimilam Pasaria, Balpui NG Kum Zale Kulkin Lok Nakle, Tunrun Inti Satlang Zar Nak Ngay Ase. Hichaman Nakhi Pu Silal Du Oma, Chairman Fundraising Committee Ni Shuai Pu Zirlian Tuang Atinte, RNSO, LADC Sub Headquarters Balpui NG Ni T-shirt Hi Atlang Zar. Hi T-shirt Hi Ngak Se Kum Tling Lo In Kum Upa Tiang Shuk Khawding In Tua Asi Amui Chi Hi Phunli In Tua Asi Pakhat A Zanga Hau Asi. Balpui NG Kum Zale Kulkin Lok Na Thunrun In Hi Tu Kum Kum Dong Di Patla A Tua Dingin Tim Tua Nak Ngay Asi. CYLA Media Subcommittee T-shirt Tlang Zar Asi. Thawngthanhnak Koleruk Pur Koleruka CYLA Golden Jubilee Hall, Council Veng Longklaya CYLA Media Subcommittee T-shirt Tlang Zar Nak Cham Manasi. CYLA Media T-shirt Hi Pu Edenaram Moya, CYLA Finance Secretary Le, CYLA Kumpuan Subcommittee Chairman Simini Atlang Zar. Pu Eden Halamoya Ni Chun Media Committee Na Hi, YLA Muhisam Lok Nakle, Natsan Nak Bipinan CE, Camera Le Tildang Dangnan Help Me, Kan Lotin Kori Lo Hi Apoy Ngay. Asi Ko Chung In Kan Zuam Chua Ma, Hinak Chade In Media Ni Ma Kan Nak Peng Lai Te Achim. CYLA Media Subcommittee Ni Chun, CYLA Kumpuan Subcommittee Ni Ankan Sponsor Wanga, Media T-shirt Kan Nei Kho Mi Asi. Kumpuan Committee Chunga Lunglok Nak Chim Chok Lo Kan Ngay Te Annang Ter. T-shirt Media Committee members at Laysari Tua Asi. Hichaman Nakhi Media Committee Chairman Banal Zapani Shuaing,
Thawngthanhnak in Thawngthanhnak di asi CADC ya BJP le ZPM ibomin chawza answer lai Thawngthanhnak kuleruk Pur Kuletum a Chakma Autonomous District Council BJP le ZPM ni Chakma Democratic Alliance Legislature Party andiri leader cha Pur Ni Chakma BJP anthim Chakma Autonomous District Council hin chansau pi chawza felfai a kholo cha Deputy Commissioner Longklai District chu caretaker asi Pudel Sunnu Kriya MDC le BJP Mizoram State General Secretary asimi le Pu Vala Siama Pachuaw CADC ZPM General Secretary na an party hautu na ni observer an thokter na I chawza answer kho ningding an towa Pu Nirupam Chakma BJP chu leader teamin deputy leader Kali Kumar Tongchia ZPM Treasurer Molin Kumar Chakma BJP Secretary Supreme Ras Chakma ZPM BJP le ZPM ni Durjiadan Chakma ex-CMN District BJP President CADC Shuaina Tanga Chakma Democratic Alliance Legislature Party chu Tlamthlingin andir kho Legislature Party Thardir Mini an leader Nirupam Chakma ex-minister le Kamalanagar constituency MDC chu Executive Committee dingin halnak to dingin antincha a District Council le Minority Affairs Department Secretary Mizoram Chawza Mangin Mizoram Governor Sina cha achia CADC dirhuna hin BJP ni MDC pasha annei ZPM ni MDC pakwa annei cha Chakma Democratic Alliance ni MDC kul umnaka MDC hlekwa annei MNF ni MDC pakhat annei ve Razam cholet minung pariat chu Mizoram chhuatak dingin YMA ni antina Indiaram Mizoram State Champhai District Champhai Bethel Branch YMA ni chathan an chhuamia Razam cholet Champhai aizole khwa kipa mihlengmang minung pariat chu Thawngthanhnak kuleruk Pur Kulenga a awin Pur Kuleria thlana Mizoram chhuatak dingin an thaitarna Hi minung pariat thi farkona mi an hlenna khan thai ansi Bethel Branch YMA ni chun hibantuk milen in pachom le khosa hi hauman ni tlun in on loading sangchunga umter loading in mizapi kanin nolin kanin theiter na tia ancha thana annang terphone Razam in minung pariat le an umnak hunna chu pakhat na dalsian sumkum heriat ta han tu umna chu bongkon aizol zawkai workshop tang pahni na Liansian Siam Kumsom Thum Tedim Tu Aumnak Chu Chuampui Aizol Pathumnak Pasinga Kumsom Ni Leparuk Taham Tu Aumnak Chu Bongkon Aizol Palinak Nangkhan Kama Kumsom Thum Le Pali Hunhai Tu Aumnak Chu Chuampui Aizol Panganak Khupsuan Munga Kumsom Ni Lepakhat Taham Tu Aumnak Chu Chuampui Aizol Paruknak Tuangsian Mwana Kumkulethum Kol pui tu aumnak chu chuampui aizol Pasari nak pausian khaya taham tu aumnak chu Bethel Veng Champhai pariat nak dalsian liana kumkulekwa taham tu aumnak chu Bethel Veng Champhai na ansi tu tan thong kan than ni chu khabya khanasri lai zo tu le ngai tu nandi lak chunga kanilom mai zara kan itong champe halai